much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo amobia safa na ina me recommend emamo too much GH kra for me ma obibia akwaba e de batuma GH ene de munyaba mosom for mercy ka na me dinkita ho e ba be somo e ye nti anya ne se ye ka se e ye prophet 1 a ye na ye nimu no ni other name opambo a ni dia kasa se e de prophet Ebenezer dankwa ye adom e na wodi nsem bi aba betuja na etie fo mama yen hwo na sentem na ye opambo any Reverend Owusu Bempa omutema be basabasa enam eye prophecy bibia ekọ be pie mu a kire se du Ghana obibia dodo na e kire omade e de fa ho ye nya ye wo ha na ekobas American election ya ekọ so yi dodo na asusu se ye Reverend Owusu Bempa e de income share bi best two out amugidi se san income share no se nya election ne kọ so eni da ne ya na eye koba no ne income share no enya ambemu na enu na chese opambo so koka bia onu se si abi fa ba bi fu no eye between opambo and Reverend Owusu Bempa ede nana agada if it opambo semo wono kan se onu feel say ye Reverend Owusu Bempa ene nana agada omati me up no omo tarnish the image na ne ya kra ne se onu ni image awabre aswete amanya medi na bedru sei na wo mo send de ene nsem wodi tudwa ne say ye na ye ni mu say ye Reverend Owusu Bempa friend no the nation prophet na afensu oka MPP or support MPP aban no this year there MPP aban no eye Nana Akufo Addo ene ne nkro for mo bia entu ne nan enti na sorry wo mo bia entu ne nan si ne nchen na ni nsem ne kora a ogina so a wo aka ne se eye Reverend Owusu Bempa senia wadi eye MPP aboso ene nia wo ye fa MPP mu no asenya onu won pese woni MPP benya hweye na ni nsem no na nia wo aka ne se eye emre twemu that 2016 election year a campaign kwaso no eye MPP aban no ebepie mu e wo ne western say one only nation prophet 1 na eye MPP aban agina tum nanso enam eye bi fa aba na Reverend Owusu Bempa adapetwa wodi twa no na onu opambo no aya ne ya ne nko ade ma MPP aban bia ensi ono na so eye wo na etiefo say na ye opambo wo kan ne nsem ye nkwohwe o say enough is enough. The MPP and President Akufo Addo should not step a foot in my church again. Owusu Bempa is trying to tarnish my image because he is with the hopes that you will visit my church instead of his. He said, oh, one prophet, one TV. He said on one prophet, one TV. It's for Mfanchemi. Na ni semo no pa chile se na mi di kan ye na. Na wonu na ye nation prophet ankasa papa na ankasa. Na ye den ya eye na wote so ye president. Ene na so ye na ne nkrofukuo betumi aba ne wonte anu ntia na ono osusu se eye Reverend Owusu Bempa enya ne ho asem a kire se woka se ne ebeye bi wenchi beba na MPP aban no se Israel eso mo de bre no ana se dan no mo ba ne wono se ana mo ne beba so nkwenti na ye Reverend Owusu Bempa eye ne awo ye ni na prepare na mba amane enso emba wono no wo twa so preko ohia eni MPP aban bia e wo no na so e na tiefo wo hwe se ne ye opambo din nsem wei aba betudwa
now ye na ye Ghana ha ena mo nso eye video na video no che say adapetwa no ohia nkasa na woto ma ye Reverend Owusu Bempah na woto ma na go ada even though say bia na asem ye de nanso enam say adapetwa ye a che say Ghana fo nso de nyomo mu ni nyomo ti no mo kan wa asem nti dodo na asusu say wanye ni yie na ono asaba out say ye Reverend Owusu Bempah na attention image no na wo adwen kire wo ho anything na etie for mo hwe sen ne ye Reverend Owusu Bempah so Ghana ha obia airport ne so say oye MPP ni ota MPP echi wo ye wo sofo owo congregation che say nipa ehwe no na dani da ayetete bebre reject MPP aban no ana bebre ekasete MPP aban no enam ne ne ya aya wo yetia eye NDC aban no na wo kasete eye is ex-president John Dramani Mahama na wo hwe sa ne ye ne nso a eye mo ba ye show se ekoba se ye mpanifo ne ya sofo eye ne ye gbe na oman no emebru ne nso ehwe wo mo a den e beba ababen na aban oman Ghana ye beso eti fo hwese na enwoma si kwa eni soso eye akoye se nkrofuku bi omo ye mentor ana asofo kuku dam a chese anka ye no mu ye ne ya ye na enya mo bebe mo abetia ye aso mo mo na sese o makomti abo no mo de sakasaka yo de bro oman na nsente mo de mo man hwe nche ye eye Reverend Owusu Bempah ya wono ane eye Prophet Kofi Odro no so nsensem ne ti se ye we ya na ekoso na sesi anso de akoye 3 in 1 eye wo pambo eni nana agrada eni Reverend Owusu Bempah na manso twi aseso na eso eje ya se petra na yedi gum na ewie ye krampo ye ni bebi ebekọ akosi ya na timemufuo no ehi na ye ko Ghana ye kwan Ghana penifo ye kwan etiefo asemu yi eya homete wo hwese na asofo mienu ekuku dam ya utimi hu se entwa ye eya homete na ni nemu no obi bi adwenkyere ehu behia adwenkyere bi awo no weji ato ye comment section ho de amaye won subscribe ye so no abon mo na wa subscribe de amaye send ya too much GH if you dey cut ye dey adwumadie bi atomo a won so won sabe to me akebi na like share the promote channel we muniaba mo so for Mexico am think it awon be so mo na me de ma no be si kra kwa ye won dwuma ko mo so ya se mama Juliet Ventures o be se wo kitchen ye fe na che se wo wura wa enche no wa pie di abomode for mama Juliet number wase ye wo na e friend afa loan master ne yan so ye government worker na wa affordability rate ni dey above for me say promotion bi kwaso bomode afa number na loan master be bua ama wo urgent money bi awon ya won so won sa aka ha ena midemo ebesi dasene ye besan Asia makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH behwe na subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira na ura too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. Me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much GH mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH me did akose Japan e prepare mbese me TV me hwe too much GH omo de mufua omo sports and entertainment omo de mufua mo koso show mo no ani baji de bia me da ma say love you.